Brusos. Yes. Bite nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda kabisa. Nizere ko Nyagasani w'Imana ibiganza bye akomeje kubarambura ko nimba ari ikintu mba mbifuriza. Nimba ari ikintu mba nifuza ko buri wese ukurikira ibiganiro bya Alisudi On Air yagirirwa ari umugisha kugera ku ndoto zanyu nziza ndetse no kugera ku bikorwa byose muba mukora, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye, nkabasabira yuko byakemuka. Icyo ngicyo Uwiteka Imana agishyize mu biganza bye. Alisudi ntacyagikoraho ariko yabifuriza ko Uwiteka Imana agishyira mu biganza bye. Reka nongere mbasuhuze no muri Alisudi On Air nk'ibisanzwe, abadukurikira ngaha kuri YouTube no ku zindi platform zacu zose. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mugumya gukora subscribe, mugumya gukanda like, mugumya gukanda hari ikintu ngo bakora n'amakomenti, mukaba ibitekerezo bitandukanye ndetse mukagumya kudushyikira mu rugendo rufatanye kera kuva kuri za sarusi za 2007 kugeza 2025 turacyari kumwe, turacyakora ibiganiro. Yes, ni Alisudi On Air ariko mu gace ka Alisudi mu mihanda ya Kigali, hehe nk'uko nabibabwiye ubushize i Bruxelles. Turi Bruxelles kabisa, nizeye ko murareba Bruxelles, murabyibuka ku kibuga cy'indege mura na Faveways. Ariko ni nawe tukiri kumwe Fave. What's up, bro? What's up? Nizeye ko umeze neza cyane. Naramuhaye chance Faveways. Iyo turi kumwe n'uri inyuma ya kamera. Yes, murabyibuka ku kibuga cy'indege kora babwiye nibinkundira nzabatembereza mu mihanda ya Bruxelles, nzagenda mbereka tumwe mu duce cyangwa se mu mico uko abantu babayeho ubuzima bwabo bwa buri munsi bwa Bruxelles. Uyu munsi rero nibyo niyemeje, nibyo ngiye kubakorera. Ibinkundira ntabwo umwanya wambanye mutoya, ariko naragerageje kuzenguruka Bruxelles, hari ibyo nzajya mbabwira, nagiye mbona imico yaho uko abantu babayeho, business n'ibindi. Nibyo ngiye gukora. Urampagaze muri quartier ntazi uko yitwa, mubwiye ngo yitwa gute namubeshye, ariko icyo mbona hano hari street imwe iri hano, kutazibereka izi street. Reba hano hari iyi street cyangwa uyu muhanda uri hano, hari akarimantasiyo. Quartier nyinshi za Bruxelles ukuntu nabonye zinameze, reba ureba ukuntu gutya bazirebe gutya nta kibazo, bazirebe gutya. Reba ukuntu usanga inzu ifitemo akaryango gutya hagati igahita ikomeza ikagenda ikaguka igakomeza. Reba n'aha ngaha niko bimeze kuri no side. Nuvuga kana na karompe dusa nk'uhagazemo, aha ngaha mpagaze kameze nk'akarompe. None reba kuri inzu ziba zimeze, reba na hano kunigi, reba na hariya kuntu hagiye naho. None reba ni cafe Sierra, cafe Sierra. Reba nayo ukuntu igiye, reba na Rita Novara ukuntu nayo ikoze. So ni ukuvuga ahantu hose usanga hari akantu kameze nk'akarompwe. No, narabibabwiye ni Paris, dusura Paris nabyo narabibonye, naho niko hameze. Usanga hari akantu kameze gutya, ukabona umujyi amaze agiye atera imbere. So reka mbatembereze rero mu mujyi wa Bruxelles, ngenda mbereka tumwe mu duce, mumwe ahantu hatandukanye cyangwa se imico yaho ukuntu bimeze. Yes, turi kumwe na Faveways behind the camera, araza kugenda adufasha kugenda dutembera. Zebra crossing nk'ibisanzwe nk'i Kigali mo turazifite, n'ahandi muri Amerika n'ahandi hose usanga zihari, urambuka bisanzwe. Yeah. Oh, this is a brother, man. Fave, mujaba n'umuzi man. Best DJ in the town. Oh, the best DJ muri Bruxelles. Bamwita Shortcut. Nijoro nari ndahantu ari muri DJ actually. DJ. Bite skuri muri quartier. Nari nicaye hanga mu cafe. Uri cyanga mu cafe nako kano gafataho. Uwiteka Imana azagira neza ngura kandi kikubise hasi karameneka ahubwo reka gacane. Sinzi mo. Okay. Karacanye. All right. Okay. Yeah. Bite. Nijoro wamaye muziki bro. Yari anniversary ya John, ya Pizzo John. Ya Pizzo John. Ya gafate gutya gafate kugira ngo kadasakuriza abantu. Yeah. Mumeze ute? Urimo uramagakize. Bambwiye ko yitwa Niji. Yari money. Niji. Cyangwa nakantu ko mu Bubiligi gatangaje. Utu kinyobwa tuba mu Bubiligi man. Bakita lemonade. Wow. Sparkling organic passion fruit drink. Yeah. Harimo utuntu organic twinshi. Ukaguze hano se? Iyi ni cafe. Ndabona muri cafe. Kanijemo ndeo ko muri cafe zo muri Bruxelles ariko nibatankubita. Ça va? Je suis touriste et je vais voir comment. Ah, super. Ça va? Bien vidéo, oui. Ah, ok. Ah, yeah. Aramwe na chose kureba uko hamwe urabona ko Bruxelles baba bafite utuntu twiza nk'utwo iwacu Kigali. I'm from Kigali, Rwanda.
So ziri waffles, cookies, ziri waffles, ziri cookies, urabona ko baba bafitemo amacake. So abari cafe ushobora kuza ukicara ukaba wakoresha internet, baba bafite wifi, baba bafite... Comment t'appelles-tu? Comment? Moi, je m'appelle Angela. Angela. Oui. Merci beaucoup, Angela. Je vous en prie. Yeah, so there... uyiguza no DJ Shot. No DJ Shot, Shotcut, ayiguze. Yeah, merci beaucoup. Je vous en prie. Igifaransa cyahise gikama. Ariko hari umwana mwiza araturetse Angela kugira ngo turebe mberekamo imbere ukuntu ziba zimeze cafeteria. Hariya hari utwa John's Cafe naberetse alimentation. Ese wantembere wanyeretse hano mu mujyi. Yes. Hanyuma akandi kantu nabonye hari zebra crossing, hari ibingibi bivuga iki? Nabanje kugira ngo ni dame. Ura mu Rwanda imihanda imirongo imeze gutya yabaga ari za dame. Ukazajya ujyana piyo imwe ukayikura hano, indi ukayijyana hano. So iyi mirongo ivuga iki y'amakaho? Hano ari amabisi n'amatagisi anyura gusa. Nkuko muri kubibona. Oh, yeah, the bisi yanditseho Louise. Ni amabisi no, ni bisi na taxi zemerewe kunyura gutya. Kunyura kuri hano hano. Oh, ndabona hano handitse bus and taxi. Ni centime. Ni Rero centime. iziza ni izigenda yino sanse ni bisi cyangwa taxi zihanyura gusa. Oh, yeah. Reka dukomeze tugende dutembera. Anyandi twari turi kwa Angel. So no kuvuga ikindi kintu nabonye Brussels abantu bakunda kwicara hanze. No kuvuga mukunda ubuzima bwo hanze kabisa. Muchili. Reba do, reba. Hano ni muri Rompwe, reba kuna abantu baba bateye udutebe bicariye. Reba hariya hakurya Cafe Lava. Reba uyu mutipe nawe nimba arimo arazanura cyangwa arimo arazizana. Arimo arazanura. Kubera hakonje urabona ko n'udutebe naturiya. Wow. Pizza Augusto. Yeah. Amakuru se. Umaze kingana cyane muri Brussels. Mamaze imyaka 6. Imyaka 6. Ah, waje uturutse agana imbere kuza Brussels. Gisenyi. Kegereza kamarike kugira ngo Gisenyi. Gisenyi. Yego. Mwana Gisenyi ku mazi. Ejo bundi nagiye Paris. Urana Ben Kayiranga uramuzi? Ben Kayiranga l'artiste Freedom. Yeah. Nawe ni umwana wo ku Gisenyi kabisa ku mazi. Muziro gukina umupira se? Wasanga waranje gukina ugahita ugumana. No, biri mu maraso. Yes, turagenda tuganira na DJ Shotcut duhuye ariko tugenda tunareba n'ubuzima bwa Brussels. Urabona ko aya bayita falafilo ni fast food. Ni fast food. Ça va? J'adore ta médaille là-bas. Yeah, afite akamedaye kariho mu cyara sinzi impamvu izina ry'Imana ukuntu. Saint Jerry ini clinical. Akubanza dental clinic. Ese uyu muhanda ino karitsiye turimo yitwa gute? Hano ni za hano utubari twe. Ese polisi mugiye gufata. Sangana n'umuntu ugiye gufata. Waberetse polisi ko ari umuntu ugiye gufata. Polisi zonye zirasakuza nazo. Polisi zonye nazo zirasakuza. Byataye ukuri ibigenda iguruka. Izo wacu nazo zazivuza induru byatanje. Nyaba byanze nyinshi cyane na polisi. Ewa. Wani action. Action. Action ni iki? Nayibonye ni magazi yitwa Action. Ibicuruza ibintu byose. Ibintu byose ubwo kuvuga. Irimo ibintu byose bishoboka. Na ba bantu wa type uri muri trending i Kigali yitwa nde? Umwe mugufi ya Nzovu. Najya ni Nzovu akunda. Siravuze ko bacuruza ibintu byose bro. Hari aba ibintu byose imyenda. Agomba kumajyana Gare du Nord. Gare du Nord niho biba byose. Gare du Nord heza. Indangamirwa. Niho bindangamirwa za Nzovu. Ko Nzovu arakabita nabonye ka Nzovu bavuga ngo muhaye amafaranga muhaye Burayi. Miliyoni 30. Ikintu cyonyine yakora ngo gushaka ibyangombwa bimuzana i Burayi. Noneho akabomora umuzungukazi agahita yimarukira. Kubera nagize ngo muri action niho twazohereza Nzovu. Ariko rero ashobora kubaza ahantu haba indangamirwa. I Burayi. Nzovu tumusuze cyane. Abakunzi bari Studio Rwanda ya Kigali bari i Kigali ya nyayo mu dusubizo Nzovu. Ari baradushimisha muri iyi minsi kabisa. Hanyuma ikindi kintu nabonye hano muri Brussels ko bakurikira ari Studio Rwanda ya Kigali.
bakunda kugira ibintu by'ibicuruzwa by'ibiryo ugasanga babimanuye babizanye hanze. Ni ukubera iki babikunda kubikora bino? hanze bashyira nabonye akenshi bashyira ibintu by'imbuto imbuto gusa Yo, ni imbuto gusa cyangwa bashaka no ni imbuto gusa okay. Sawa? Okay. So, urabona ko ni imbuto zimeze nka za zindi z'i Kigali neza mujya mubona. Reba nk'izi ni karoti. Karoti nziza kabisa. Wow. Nyamara abanyaburayi barahinga neza. Ibi ngibi nibyo bita nta nyibuka. Kokombe. Izi nizo bita aubergine. Izi aya ni amashu. Izi ni inyanya. Izi ni izidahiye n'izihiye. Poivro. Indimu. Umwembe. Biseye. Bari mutufite n'akamara amasenyi. n'ibijumba Ibijumba nacyo kirimo n'imyumbati n'ibiki byose n'urutoryi ariko rwararangiye. Barabeshe ngo iburayi ngo n'ibihaba bro. Kandi reba ni na piripiri. Leta yagaga piripiri mbuzi. Dore nanida ariko ni wabo wazo n'ubundi ziva mu Buholandi. So nibaza ko kano abari aka boutique ode na doda ho. Ruseri nyamara habo tuntu twinshi kabisa. Gomeda zero kuko iri abari y'aba Vietnam. Ni restaurant. ariya ni zo mu abaziatike Ariko iri quartier nayo irimo tuntu twinshi. Iri ari salon de coiffure. Gatire ko nuza n'uramuka ushaka kuza kwiyogoshera i Burayi dore n'ibiciro biriho. Gansobanura ubwo nkingi ngo coupe Bosco à la tondeuse simple. Amayero 15. Buri mu 10 hafi 20 by'amanyarwanda. 20 By'amanyarwanda. binarenga Binarenga. Waberetse gahunda yose. Saje. Ariko baba barimo kogosha. Iyi ni salon de coiffure. Azimeze Nyamirambo. Ariko utu duskutana tw'abantu nabonye abantu benshi batugenderaho. Internet zoroshye ubuzima. Utugutu tworoshya ubuzima ku buryo umuntu aka driving. You can drive? I can try. I don't know what you want. C'est automatique ou? Il y a go faire Bruxelles. I know. Go. Please. Go. Bro, it's my first time, bro. Yes, You wanna? sir. It's my first time. Accélère. Merci. Je vais pas mourir. Oh, c'est comme ça. Oh. Kakao karabaye. Wow. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Abagabanya mfiri Bruxelles chance gabana bane ndizabarera. Niko shotka. Barashaka byige nkuze. Bira Bora yica n'abantu benshi. Turabagisha byatari. Oh. Kanu twa snack break in. Nubwo abangabo bakora nijoro amako Ni night show. night shop. Ari bamwe mu ikarse yitwa Hano ni za bourse. 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 Bourse nka bourse. Bourse. Wow. Ahantu handi hazwi cyane yegereye hano ni Hano hari Grand Place. Grand Place. Ouais. Oh, Grand Place irazwi byatari muri centre ville. Hano Ubu ngubu nitwa nka downtown nyine downtown. Hano Hahandi hagati muri niho Bruxelles. bibera. Niho bibera byose. Oh, Bourse. Cobra Bar, dore kwa Cobra ni arayefu. Uramuzi Cobra wari ufite Cadillac. Ariko ntivugira ngo ni ya nyayo. Dore n'abakoresha amatatu hariya hepfo. Muri uriya muhanda hepfo. Hari ahantu ho gukorera amatatu. Tatu no kwipfumuza. Hari ahantu Feve Voice yambwiye ngo ujya hejuru kuri roof ukaba ushobora kubona igice kinini cya Bruxelles. Ihe. Hano Hari abantu. Feve. Dore hano bambwiraga do wahabonye. Niho tugiye. Wow, dore hariyo n'abantu hano bakurure turebe. Niho kumva warujya. Kumva niho warunjyaye. Feve azi ubwenge yarambwiye ngo ahantu hagarara kuri roof ugashobora kubona igice kinini cya Bruxelles. hano bahita la pièce. La pièce. Shisha ya mbere. Shisha ya mbere mo hano muri la pièce. Twambukire kuri ino side. Ibitumuka ni hano bibera. Reka turebe no kwambuka no kugenda ukajyana na fer rouge.
sikumva numva navuga igifaransa ariko njya kukivuga bikanga kandi kira nari nkizi bro kubera kutakivuga kubera kutakivuga ujya kukivuga bikanga neza neza watangira kuvuga ukumva wapi C'est lui, il m'a dit mets-toi à sa place, mais arrête Feb, frère. moi c'est la gukoresheje bro. Let's do it. It's my first time nkora vlog like this. Yeah, izi video z'ama vlog zo mu mihanda. Yeah, but it's nice. Huh? Oh, thank you man. Elle est mal, ça va. Il y a beaucoup d'étapes avant ça. None se zino scooter uzisanga ahantu hose wowe ukayifata ukayikoresha cyangwa ushyiramo nk'igice. ushyiramo no application kuri phone yawe Oh, hanyuma uzifite noneho ukishyura ugahita. Oh, imeze nk'imodoka zo ku mihanda. okay. So iyi ni wambwiyaga la pièce. Cocktail na food bafite shisha. Ça va? C'est bon de prendre les vidéos comme ça? Prendre les vidéos comme ça, c'est bon? Non, non, non. Comme ça. Ah, ok, merci. Ah, yeah, so. La pièce, ni muri Belgique. Bruxelles mo hagati hano habamo shisha. Ushobora kuza ukaba wagira shisha. Ça va. Ni ahantu heza cyane bafite n'abakora hejuru. Bafite babo, bafite uburyo ushobora kuza ukishima ukaryoherwa n'ubuzima bwa Bruxelles. Merci beaucoup. Urumva bafite no hanze n'ahandi hitara abantu banywa shisha. Nabonye ni Kigali shisha ariko zihaba bafite n'ahandi hirya hatandukanye. Yes. Nabonyeho n'amaposteri. Bino Kigali barabiciye ariko hano nabonye hano bikihaba byo kumanika amaposteri. Amasho yaciye ibintu. Ari n'abarwanyi bazarwana. No yaranatambutse. Ni No show- ni show ya show. Ibintu bya za MMA. No ni show. Show y'aba DJ. Yaba DJ. Wari urimo? Wowe wakangaye bro. Ntabwo nari ndimo bro. Bikadura umwe mu ba DJ bakomeye bro. Ni bavuze ubundi. Ni wowe bavuze. Aha. Rwanda ni interesting. Hariya bize ya byeri. Mize ya byeri. Gusa Banageraho ari Niho duhera. reka duhera muri mize ya byeri. Ababyeyi bigira byeri nyinshi cyane. Donc byeri zose zo mu Bubiligi. Agutiza akano ga kamera bisobanure. So ububirigi bugira Inzobere ububirigi burazwi muri byeri. mu bijyanye na byeri Nawe ikibasobanurira. No So- face no case. Ubundi ikintu nanjye ndabizi byatarikira ububirigi buzwiho ni ikintu bita inzoga. Byeri na Yego. shokora. Hariya Actually ni kapitali ya shokora na byeri. Yeah, Na kapitali ya Hope iriya ni Belgique. mize ya byeri ibamo byeri zose zitandukanye zo mu Bubiligi, Jupiler, Jupiler. Diver, zose Diver. zose zirazwi. Aritwa ngo Lefu hariya. Nimba ni Lefu. zose. Stella. Stella na Siva hano ra? Stella, Eh. je pense. JP arimo arampamagara. JP Production. Kandi naramamura igeze twumva ikintu acakira. Yes JP. Ndi mu kiganiro ariko nakwitaba ntariwe. Turimo gutembera imihanda ya Bruxelles. Okay JP, thank you so much bro. Man, sikuvuganye na legendary JP Production gatsinda Jean Paul arabwiye ngo nawe tuza kumureba naza kumushaka nawe tuganire kabisa. Sizimo mumuzo wawe wazamuye wafashije Rafiki, Miss Jojo, KGB, miziki yose yo mu Rwanda mu myaka ya za 2005 na 7 n'ibiki JP Production niwe wayikoraga ni nayo ari mu bantu batumye umuziki w'u Rwanda ukomera unarakundwa. Nawe ndaza kumushaka ko bambwiye ngo sigaba Bruxelles namuhamagaye nawe none arampamagaye ndaze njye kumuhiga. Twahageze ariko ahantu ni heza me. Hano ni muri centre ville. Aho ni muri centre ville urabona ko nta n'amamodoka yemerewe kuhagera. Hano nta modoka zihagera. Oh, ni amagare gusa. Ndabona amagare Aya bari aba ari amagare. Turiya tuntu tumeze nk'utw'aba Yehova se tuba turiho. aya ngaya ni amagare ya bano bantu baba bashinzwe ibikapu byabo. Ibiki ni aba Yehova? Oya ibikapu nyine kugira ngo batware amabagaje yabo urugero ufite amakaye. Aba ni igare ry'umuntu ku giti cye. Igare ry'umuntu ku giti cye. N'aya ngaya ni ay'abantu ba. Aya ni ay'abantu. Mu kindi kintu nabonye Bruxelles haba ikintu cyitwa igare. Za pine baro, ariyo bitaga ku mapine baro. Igare ni ubuzima. Matabaro. Hari igare rifite ipine nk'irya Matabaro. Baraza bitaga Matabaro. Wajya kuyumva. Ariko ku Gisengezera haba.
Ok, wow. Aba ni abahanzi. Wow. Ça va? Vous voulez chanter avec nous aussi? Vous êtes censé les chanter? Ah, c'est ça. DJ, vous avez DJ Shotsky. bifite na bisi. Mbega ahangaha ubwo ntabwo twasobanura niko mubibona ameze nka kuriya mu Rwanda hariya bita car free zone. Hano za Belgique no muri États-Unis usanga ari baratubyina araducuranga. Ça va et toi? Ça va? Oui, ça va. Très bien. Ah ouais. Tu filmes tout alors? Ah ouais, j'ai fait ma tour. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la victoire il est tombé. Avec toi, je suis devenu. Emma. Je suis dans la joie, d'une joie immense. Je suis dans les chansons, car Yahweh m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Hey, j'y viens. Il m'a libéré. Ça Il dégoûte m'a pas. libéré. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Wow. Hey, bravo! Bravo. Merci beaucoup. Merci. C'était bon. Courage à J'adore, vous. c'est du gospel, non? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis un pasteur. Oh, tu es un D'une pasteur. église. Oui. Oh, du On cas chante pour Jésus. Alléluia. Amen. Oui, c'est bien. Je viens du Rwanda, Ah, de Rwanda. Kigali. Ok. On est en train de faire des films de Bruxelles. Ok. Et à montrer les gens de Kigali. Oui. Comment la vie est. C'est une belle journée. pour Oui, nous. j'ai adoré. C'est pas un point qu'on va avoir comme hier. En plus, c'est bon. Oui. C'est bon. Bienvenue à Bruxelles. À Bruxelles, merci Ok. beaucoup. Merci le monsieur le pasteur. Ok. Ah. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Hey. Oh yeah. Thank you so much. Alléluia. Et vous êtes aussi bienvenue au Rwanda. Alléluia. Yes. Je viens du Rwanda. De Kigali. Yeah. Ah ouais, un beau pays. Merci beaucoup. Vous habitez là-bas ou bien vous êtes... Yeah. On habite à Kigali, on venait prendre des vidéos, montrer les gens du Rwanda comment la vie est. Vous êtes en vacances? Ah ouais. Merci. Merci beaucoup. Barakoze cyane, baba barimo barabwiriza, baba barimo barigisha. Ni umupasiteri n'umufasha we barimo barigisha, mwabyumvise ko abigisha ijambo ry'Imana. Yes. So ubwo rero niko ubuzima bumeze, nababwiye ndimo ndabasobanurira hano DJ Shortcut nawe urabibona hameze nka car free zone. Abantu barahahurira bagakora byinshi bitandukanye. Urumva bana nimba babwiriza, hari abandi, hari abana barimo barakina, cyangwa ukaza ukiyicarira aha ngaha ko nari nabicaye bari abana cyangwa ukaza ukicara aha ngaha ukaba uri kureba uko ubuzima buri kugenda uri kwitekerezaho. wow, hararyoshye hano hantu kabisa, urabona ko harashimishije cyane. ariko abantu badafasha muri video atari byiza, ariko ngo babura ko barimo barakina umupira. Six Nations Quarter. Twinjire muri byeri. Umva Femboys bashaka kwinjira muri byeri. Agiye muri byeri. Stella Artois. Yeah, Stella nayivugaga. Nayo ni inzoga izwi bya Atari. Abajama banyu muri Amerika bayikunda kubi. Sorry. Bayikunda kubi. Ni hariya nyine. Reka tumanze. Iyi ni mize yayo.
No, actually, hano hari différent. Eh, Mais musée ya byeri, yes, yose reka ni tumanze Ni twinjire musée ya mu byeri. hose Yego, turebe ariko nabi. aha rooftop bagira rooftop Eh. aho rero byeri zitandukanye abantu bicara bakazinywa bro nuzinywa akazi uragashobora hamwe basi. reka twinjire muri mize ya byeri ya Bruxelles turebe ko bimeze dore basigaye bisemura nayo Yitwa Desperados. Desperados Kigali niyo nzoga igezweho mu Rwanda. zamaze kugera i Kigali kandi binanso bière cyangwa Bije vuba no? na Bralirwa okay yeah so ni mize ya ni imprerwa nayo yamaze kuyizana i Kigali Yego. ntabwo nari mbizi so aba ni abantu baba baje nabo b'abaturiste batandukanye bavuye mu bice bitandukanye sava reka twinjire muri mize turebe ya byeri nagiye mu mamize menshi nagiye mu z'i Nyanza kureba abami kureba amateka y'u Rwanda nagiye mu mamize yo muri Amerika kureba amateka atandukanye ni ubwa mbere mu mateka yanjye ninjiye muri mize ya byeri umuyisilamu yageze muri mize ya byeri Credit goes to uretse sorry reka mbona harimo n'uduhinja natwe tuba twaje kureba byeri barimo barategura abasinzi b'ejo hazaza wow aha ni heza kantu bourse ni kuriya babyandika bimwe bambwira ngo ni bourse ni kuriya bourse belle Ni bourse. ni kuriya babyandika wow ifite igisenge cyiza kabisa cy'amateka ni kera byatari ubu usanga zino nzu ari nk'izo mu gihugu ni ikigereranyo nk'icya 12 Aba ari iya kera bya hatari. so Belgian Beer World Experience manuka hariya Hariya ahubwo niho twaremewe. afite ubwoba bwa Fevoice ntabwo mwizeye ko atari busomewe ndanywa kamwe. Hasa nk'ahafunze. No, turanyura hano gutya ariko ntabwo dushimye uyu munsi bakoze me dusanga hafunze turaba duhombye none ziba ziteretse inzoga zose z'ubwoko bwose ni amapeshi baba bari dore nka handitseho ngo Brasserie si me twanyura hano twananyura hano abo bafunze Arafunguye. nimugira imana turasanga Byeri bakoze ziri ko gukora. twaje ari ku cyumweru kandi hari igihe mize ziba aha hantu rero nahashutinye indirimbo yenda gusohoka video clip video clip y'iyi ndirimbo y'umuhanzi bita Ken, umwe mu bahanzi bashobora kuba bakora umuziki mwiza cyane mu Rwanda. Ken? Ni umuhanzi ugiye kuba akora umuziki mwiza cyane, ni umu artiste uririmba R&B muri style uziza abantu bakunzwe mu muziki nyarwanda, Buravan, Christopher n'abandi. Vuba aha ngaha nzakubwira ibye na video. tuzanamuganiriza tuzamutumira muri Ali Studio on air nagakwiye ko mpuye nawe muri no mihanda So rero aha hantu hagarare neza kuko scene yari iri hano iteye ubwoba. reka mpagarare ko uri mu muziki wa Ken cyangwa muri video clip ya Ken Fev niwe wamukoreye video clip nizere ko naza agomba kumutwereka tukamenya byinshi kuri we kabisa Ahita arambura akaboko kuko ndamumara. Ken wumvise Ashyireho umubwira ashyireho. nawe ntagagorana ni ukumuzana hano muri mizi ukamutwika Virema niba iri kugeraho. rwose ubu ntihafunze No, hano turabwira then tukazamuka. okay Hano bigaragara ko haje reka tuzamukemo hejuru noneho bigaragara ko haje inshuro nyinshi. yitwaza ko aje muri mizi kandi ubanza baje kunywa izuba namufashe Fev reka tuzamuke muri essentiel ubwo no kujya muri the Beer Lab ni muri kane noneho yigiye muri Belgian Beer World ni gatatu Start Belgian Beer World kabiri Brasserie ni muri rimwe ni haratuve na haberetse Muri country niho biri. niho byose bibera turi kumwe n'abantu benshi batandukanye ikindi kintu nabonye ni uko essentiel zo muri Belgique ni ngufi ari ntoya byatari ndabeshya Fev reka dukorere interview muri essentiel Biterwa n'izarizo. ubwa mbere gore interview muri essentiel tujya tuganira ese twazamutse Iri kuzamuka igihe no kugera muri gatatu okay ngiye kugera muri kane Twamaze
Ça va aussi? Ça va. Tu parles français ou l'anglais? Non, non. You speak French? English? English, yeah. Where are you from? Portugal. Oh, Portugal. Even Portuguese. Yeah. Portuguese. Obrigado, obrigado. Oh! Aranashyikiye abantu benshi cyane. byeri yabaye byeri Byeri yabaye byeri hano. Nose bazitangira ubuntu. Banza bereke kariya hariya ni hehe? Hariya ni Grand Place. Iriya ni Grand Place. So uhita ubona iriya imeze nka church. Nihi. Ariko ushobora kuba mbabeshyemo gake ariko ni hafi yaho. Kanya turareba. Hano bahita gute? Iriya nzu bayitwa gute? Ya ndende imeze nka kiliziya. Isinye kirekire byataye. Nkababeshya. Reka turebe. Ese ko bafitemo imiziki kandi imiziki ntuzwariye YouTube ya striking. Ma copyright. Oh. niho bibera Ubwoko bwose bazitangira ubuntu hano inzoga? Ziyishyurwa. Urishyura. Ariko ni nka mise y'inzoga. Yakurusha nyiramahanga tubereke. Reka tubereke menu. Nubwo bazitanga Reka zimeze nka tubereke robine. menu hano. Iyi ni menu y'inzoga zose Iyi ni byeri zose. zo mu Bubiligi. None ikintu kinakunze ntabwo hano bazigwa mu macupa ni nka robine. Uretse hano hari byeri zitabamo alcohol. Zitabamo alcohol. Ubwo rero niyo ugiye kunywa Ntabwo wasinda. aka kanya ntabwo wasinda. Cyana. Ndabizi ko utanywa inzoga. Ndabizi ko utanywa inzoga. Ariko njyewe hano hari na byeri zifite 8 cyangwa 9. Izi ngizi 9 kwisha. That's 8 n'ibiki. wibyusa 9%. Gusa njye mbashaka afite nka 5. Kugira ngo Ariko rero ikindi kintu nakunze. Uko hano ari ku isoko za byeri. Ntabwo bakoresha amacupa. Bavoma nko muri robine rero. Ni ukuvoma. Reba ama robine sinzi ibigega inyuma gera inyuma ukurure neza. Terminal, Crystal Extra. Bega nuko wazaga Mitsingi biki hariya ukagenda uzamuka ugakata ukagenda hirya hino hose bitewe n'ubwoko bw'inzoga ushaka bagenda bagwa. Abasinzi banjye ndabajanye Belgique. Abasinzi b'inshuti zanjye bose baje dukora urugendo fata byeri kwanza. Fata byeri dukora. Fata byeri. Ntabwo niba ndabazibakundisha. Niba ndabereka ubuzima bwa Belgique turimo kuganira na shot atarimo aramfasha DJ ni ukubereka ubuzima umuco ababirigi ko babaho uko bagira ariko Favor arimo arancuka ngo tunywere mu kazi ngo niba ndi umwana w'Imana abona insimbuka abamarayika baransaba Favor ntabwo ari byiza haranditse ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Urabona rero n'ameza bahari ni nk'ibigega bino bintu mbizi mu mafilimi ya kera. Mu mafilimi ya kera ibintu babaga bafitemo nk'inzoga cyangwa mu ntambara bazanyemo amafilimi z'aba Vikings n'abandi mu mafilime cyane cyane yo muri Aziya muri Aziya babikabijugunya bagahita bacana nk'umuriro. no hanze hari terasi Harimo na terasi reka tujye hanze turebe ku terasi ihari. Urabona ko hariho n'agaterasi hanze. Ikindi kintu nabonye abanyaburayi bakunda sculpture. Ibintu bino bimeze harya mu kinyarwanda tubyita gute? Statue. Amasitatu ngumva mu munyarwanda uraho ngo statue. Ibibumbano Rata umwana wo ku mazi arabizi. Bakunda ibibumbano cyane. So urabona ko hano hari balcony. hari Ariko hose ibyo ureba hano hasi ni intebe zo kunyweraho huzuye utubari Belgique. Iyo umuntu nabonye ikintu cyitwa kunywa n'utuntu twaho buri mu mico wow uyu muntu afite amaherena nk'igihumbi. Jama it's a fashion. I like your fashion. Okay man. Ariko ari seriye arimo ariyumvira imiziki ntabwo yumva ibyo murimo ndamubwira. Ikindi ku bibumbano byanyu bakunda kubumba ibintu bigiye biba byambaye ubusa. hari n'akandi kabari mu mujyi noneho ko ka grave sukazi Favor
reka turebe kuri iriya sayidi Kaka ni kadukoze isoni ya n'abahungu. nyubako na ako nababajije mwese mutazi namwe ndabajyana mu mateka rero barajya kwiga izi nyubako zanyu mutamuzajya muzisobanurira bakora kano kanyubako kameze kuri ino sayidi nayo wakurura nababazaga kare izina ryayo ariko hari n'abantu baba Belgique bashaka kuba badukurikiye mu kiganiro aka kanya muri comment mwatubwira nimba muzi ko bayita wanda wow anga buri kureba umujyi wose wose ryoshye umujyi ufite kabisa ariko hano ntabwo ariho twari tugiye hejuru kuri roof oya tubungu tugiye tugende kuri roof abasinzi nibatwara ibi bimana tubahaye inzoga mize y'inzoga shot oya cyane cyane ko nanywa n'inzoga ndaguzima abazakunda iyi pariti iyi ni itekerezo cyane bake batanywa inzoga reka adusobanurire tugenda dusubira inyuma gahoro gahoro arambwiye ngo ntago anywa inzoga kandi abantu benshi bahamya yuko ngo benshi babivuga ngo aba DJ ngo usanga ari abantu banywa amadroge banywa inzoga bapi ntago ari bimeze bose biti dusobanure kuri kamera bakure ngende mu bantu bake batanywa inzoga baba DJ no kubera iki utazibuka bapi zaranane ntago ntago ari kutazikuza ahubwo ko zakunaniye no ntago zikunda yagize ngo nuko zakunaniye waragerageje bira imyuka uyikura he ese ubundi umu DJ mwiza umuntu amubwirwa n'iki ni iki cyakubwira ati umu DJ ni mwiza playlist kavanga imiziki so uko akina imiziki yego n'amascripts skills ubumenyi aba afite yego nibyo bikwereka ati uyu mu DJ na ni playlist nuko yadapta n'abantu afite ukuntu abakinira wow okay yeah reka rero dufate nk'aka break gato tumanuka kugira ngo tugere hasi none dukomeze na video zacu kabisa